Gde ste bre ljudi, dobrodošli u novi videoklip, nastavljamo dalje sa otvaranjem kutija. Rekao sam ljudi moji da ovaj case više nećemo otvarati, ali verujte mi, ovo je posljednji put da otvaramo Gummy Bear case. Ako igrate na ovom sajtu, nemojte da zaboravite da koristite promokod Serbian, jer sa ovim kodom dobijate 10% bonusa na depozit, 50 centi free i upadate također u 10 giveawaya gdje delimo veoma skupe i mnogo moćne skinove kao što su na primjer Bayonet Doppler, Factory New, Butterfly Knife, Marble Fade, Factory New, Skeleton Knife, Marble Fade, Factory New i ostali mnogo dobri skinovi. Dobro večer, dobri narode, idemo ljudi moji posljednji put da otvaramo Gummy Bear case. Rekao sam u posljednjem live-u nikad više neću otvarati ovaj case, ali ljudi moji danas i nikad više, bato moj. Pokušavamo ljudi moji već 3 dana ko nije upućen da dobijemo zlato iz ovog case-a. I bukvalno se ne da i uvek nam pojede balans i nikad ne možemo da nabodemo to zlato. Bar da hoće da nam da fade, brate, tanku M-ku, Factory New, a kamoli zlato. Znači ovaj case ljudi moji do sad, znači nijedan case se nije izvukao da nam ne da neki dobar skin. Ovaj case se nekako izvukao u 3 epizode i u 3 live-a. I ljudi moji, želim jednom da vidim zlato kako izgleda iz njega. Danas imamo malo veći balans, tako da ljudi moji danas možemo otvoriti 20 puta pod crazy modom. I ajmo ljudi moji da vidimo da li ćemo danas uspjeti da vidimo zlato ili ćemo kao i uvek vidjeti 101 stativu za zlato. To se uvek dešava, bude blizu zlata, ali nekako bato moj prokliza i ne dobijemo to prokleto zlato. Tako da ljudi moji, za prvi okret dobili smo stativu za zlato, drugi okret Field Tested Deagle, da je Factory New bila bi mu velika cena, ali dobili smo Field Tested, ok, Neon Rider AK-47, Factory New, bravo bato moj. Nisam se u momentu ljudi moji nadao da je Factory New, ali kada sam video bato moj da je sevnulo, da kreće ova kišica svetlucava, nisam mogao da verujem ljudi moji da smo uspjeli da dobijemo iz ovog prokletog case-a neki dobar skin. Ali danas ljudi moji u ova prva 3-4 okreta bacilo je Deagle, bacilo je AK-47, što znači ljudi moji da moramo očekivati fade, tanku M-ku ili tozla. Idemo braćo moji na sljedeći okret. Ovoga puta je MP7 fade. Koja je cena njemu, brate? Minimal wear $5. Da li je moguće, ljudi moji? Nadao sam se da je bar malo skuplje. Ajmo da vidimo do kraja, ljudi moji, da li ćemo uspjeti konačno da dobijemo to zlato. Ako se desi zlato, možemo dobiti neke mega dobre skinove. Ali opet, kao i uvek, stativa, bato moj. Da li je moguće, ljudi moji, da može danas da nam pojede ovoliki balans ovaj Gummy Bear case i opet da ne uspemo nekako da dobijemo zlato? Može da se desi, ali ne bi trebalo, ljudi moji, posle ovoliko okreta. Valjalo bi bar jednom da vidimo to zlato. Otvorili smo ga, brate moj, pod crazy modom bar 100 puta. Da li je moguće, brate? Da li je moguće, alo? Pa koji put daješ, brate, stativu, alo? Pa u ovom videoklipu si dao 3 stative, brate moj. Pa jel moguće ovo, ljudi moji? Šta je sa ovim zlatom? Kao da će da iskoče Factory New Vice rukavice, ne znam, brate, nešto tako. Pa ne može da ga da. Pa čoveče, boži, ako ga daš, ne moraš dati neki mega spektakularno skup skin. Factory New Stat Track, ovo je prelep, ljudi moji, USP, ja ga koristim. Idemo dalje. Pa brate moj, da li je moguće, ljudi moji, da i danas nećemo uspjeti da dobijemo zlato iz ovog Gummy Bear case-a? Pa ja ne verujem, brate, šta se ovdje dešava. Opet su padale stative, opet smo imali 3 stative, ljudi moji, i opet nismo uspjeli da dobijemo zlato. Jeste da je bacio neke dobre skinove, kao što je, na primjer, ovaj Deagle, AK-47, Neon Rider, bacio je, brate, i Tech 9 i dosta nekih dobrih skinova, ali, ljudi moji, ono što jurimo već 5 dana iz ovog case-a, samo možemo da popijemo stativu i to je to, brate moj. Jel vidite šta on meni radi, alo? Pa dokle više, dobro je, nije ga zavuko između nekako, brate, između 2 zlata, ne. Pa ovaj case mene zajebava, brate. Pa ovaj case mene zajebava, ljudi moji.
Sad ću da prodam sve skinove i opet idem da otvaram pod crazy modom. Da li je bre moguće više? Evo ga bre, konačno! Posljednji okret, ide zlato, ajmo sad nešto mnogo jako. O, Vice! Vice! Phil Tested, bravo, brate! Ja si sprdao, ljudi moji, za Vice rukavice, da će da baci Vice ako bude bacio zlato. Ljudi moji, Vice rukavice, Phil Tested, ja sam se u momentu ponadao da su Factory New ili Minimal Wear, ali ljudi moji, i Phil Tested su vrh. Da li je moguće posljednji okret, braćo moja, i da smo uspjeli konačno da dobijemo zlato iz ovog prokletog kejsa? Dobro je, brate. Idemo na case battle. Da vidimo šta sad, ljudi moji, da mu otvaramo, a? Daj da mu malo damo neku žiškicu, bato moj, a? Pa možda bi mogli da puknemo ovaj case. Ovaj case, ljudi moji, odavno nismo otvarali i daj da ga promešamo sa ovim caseom. Idemo 20 komada i da vidimo, ljudi moji, da li ćemo uspjeti opet da pobedimo. Znači, pokidali smo, ljudi moji, Gummy Bear case, konačno uspio da baci zlato i bacio je mega dobre rukavice. Pa čekaj, pa stani, pa nije valjda da moramo da deremo danas Adrianu guzove. Moramo, šta ćemo, priđi Adriane, prijatelju moj, kad sam uspio da dobijem zlato, brate, u Gummy Bear case-u, veruj mi, danas ne treba da igraš protiv mene case battle, jer ću verovatno da te oljuštim kao bananu. Znači, ovo je, ljudi moji, moj srećan dan posle 5 dana pokušaja da dobijemo zlato iz Gummy Bear case-a. Uspeli smo konačno. AVP Wildfire, Minimal Wear, bravo, brate. Šta je ovaj dobio, brate? Factory New, tanku M-ku, pa nisam vidio player 2. Au, brate. Au, brate moj, pa on ima veliku prednost, ljudi moji. Ja nisam u momentu ni video, bato moj, da je on dobio mega skupi skin i to Factory New. I sad smo, ljudi moji, u velikom problemu ako ne baci neke rukavice, neki nož ili player 2 Factory New M-ku na levu stranu. Ako baci desno još jedno player 2 Factory New M-ku, ugasili smo ga, ljudi moji, do kraja. Idemo sad na ove žute kejsove. Ajmo ovi žuti kejsovi da se meni malo posreći, da baci neke mega dobre skinove, mada Adrian ima veliku prednost. Evo ga Scout, što nije Factory New? Factory New je preko $80, prijatelju moj. Zašto kad mi da dobar skin, zašto uvek mora da bude Minimal Wear ili Phil Tested, brate moj? Zašto malo pre nisu pale rukavice tipa Vice, Minimal Wear ili Factory New? Ajmo da vidimo, ljudi moji, do kraja šta ćemo uraditi. Mada Adrian ima veliku prednost. Meni treba neki mega skupi skin od $300 da bismo uspeli, ljudi moji, da ga pobedimo u case battle-u. Evo ga Factory New Scout, bravo. Evo ga USP, ali ljudi moji, u posljednja 2 okreta treba nam mega skupi skin kao što je ovaj kalaš desno. Ali čorak, bato moj, pukli smo u case battle-u kao nikad do sad. Gledaj, na kraju mu dade i kalaš Factory New stat rank, brate moj. Pa ima li kraja, ljudi moji, ovim porazima od Adriana u case battle-u? Na šta ćemo za kraj? Neka ih ove rukavice. Idemo, ljudi moji, ovo da roknemo na max, da vidimo koliko max može. Stavit ćemo x10 i stavit ćemo to. I ajmo da pokušamo, ljudi moji, na x10 Marble Fade nožić da dobijemo ako je nekako moguće. Idemo, ljudi moji, posljednja šansa je na upgrade-u gdje ćemo osvojiti ovaj prelepi nož. Ostajemo samo na Phil Tested rukavicama. Ali čekaj, brate moj, pa nisu te rukavice od zlata. Odi vamo Vice. 1,5 put i šta sada mu stavimo, brate? Ajde da probamo, ljudi moji, ajde da probamo u Hidrica AVP. Gledaj sad ovo, brate. Ide levo, brate moj, kao 1-2. A znam, ide Hidra, brate moj. Ide Hidra, brate moj. Ovo je srećan dan, ljudi moji. Čim sam ja uspio da dobijem zlato iz onog prokletog kejsa, verujte mi, treba da udarimo još jednom levo i da završimo, ljudi moji, ovaj upgrade kako treba. Da li ovo da uradimo ili ok? Bravo, bre! Na kraju, ljudi moji, od fantastičnih Vice rukavica uspjeli smo da dođemo do Marble Fade
Factory New Leptira, brate moji. Pokidali smo ga večeras. Ovaj također Leptir je, ljudi moji, kao što ste vidjeli na početku videoklipa, na giveawayu, kogod koristi promo kod Serbian, upada u giveaway za ovaj prelepi Marble Fate. Kraj, brate, kraj. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove fantastične epizode. Nadam se da ste uživali. Vidimo se u live-u. Još jednom koristite promo kod Serbian. Ćao!